Ko bwanditswe na Luka igice cya mbere dusome ujya murongo wa 37. Mufashe nkuko abarongozi batubwiye umwanya urihuta rwose kandi ariko bimeze mu mwaka mushasha cyangwa mu mpera z'umwaka, ariko dukoresha umwanya. Nizere ko twahageze, ni hafi niho twamye, nizere ko twahageze. Igice cya mbere tumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka igice cya mbere dusome umurongo wa 30. Aravuga ngo kuko atajambo rivuye ku Mana liburiki ubasha. Bongere dusome kuko atajambo rivuye ku Mana libura ububasha. N'aya majambo y'Imana ni jambo nanjye numvise mutima wanje twosangira muri uno munsi mukuru bivuga ku bubasha bw'ijambo ry'iki ijambo ry'Imana. Aha dukoraniye hano ariko byatuzanye, sibyo? None twese twazanwe n'ijambo ry'Imana. Iyo ritabaho ntituba twaraje hano. Twese turi hano kubw'ijambo ry'ikishengero ry'Imana. Ijambo ry'Imana turabonye hano umurongo w'ijambo ry'Imana ni Marayika Gaburiyeli kaganira na Mariya amubwira iby'uko azobyara Yesu. Kumbura mubwira byinshi ngomba kubigaruka ko tubimazemo iminsi murabizi, ariko mfise mw'iri jambo aca mubwira nka karundura k'amajambo amubwira ati kuko atajambo rivuye ku Mana libura iki ububasha. Tugomba tuyage ububasha bw'ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Kuko turi hano ni kubera ububasha bw'ijambo ry'Imana. Yesu nashimye. Umuntu umwe yatubwiye ni inkuru, ngira ni inkuru ariko bavuze ngo muganugana kari. Yatubwiye ko umuntu asinziriye ngo wapfuye by'agatekanye. Ngo hanyuma ngo mukanya Imana ikavuga ijambo mukanguka, agaca kanguka. Riba ari ijambo rikanguye umuntu. Yesu nashimye. Ikimenyamenya nta muntu amenya ati ndagusinzira umunota munaka ndabikangura umunota munaka. Ni ijambo ry'iki, ni ijambo ry'Imana. Mu mibereho yacu muri byose ijambo niryo ritugenga, niryo ritubeshejeho. Ariko ndagomba kuvuga iki ububasha bw'ijambo ry'Imana. Ububasha tuvuze ku bubasha, si ububasha bwo gusinzira no kwitangura gusa, ibyo bigarukira hafi. Ariko turagomba kuvuga ububasha uduhindura abana b'Imana. Kumvise uvuye ngaho ijambo ry'Imana kwize ko tuzari abami. Yesu nashimye. Ijambo riduhindura twari banyarucari tukabivamo tugahinduka abami n'abaherezi. Nibwo ububasha bw'iri jambo ry'Imana. Ijambo guhinduka, ijambo rije rikavugwa n'Imana rivuye ku Mana, ryashikira umuntu rikamuhindura uko yarari ntabakira kwa kundi, ahubwo agahinduka rwose, agahinduka yegera Imana, abamusha uko bugiye bwije. Rero ijambo tubonye ngo nta jambo rivuye ku Mana liburiki. Numva rero muri kano kanya muri uno munsi mukuru wo kwibuka ivuka rya Yesu, umuntu wese yo kwibaza ati mbega hajya iri jambo ry'Imana ryarangiza ku bubasha? Kuko ryagize ku bubasha amesha icyaha. Bikumeshengero ry'Imana. Ariko turabona itaragira ku bubasha icyaha kiramunesha kuko niryamugize ku bubasha. Ubundi naganiriye n'umuntu w'umukristo turaganira, yarambaye ati mwarimu gusenga uyangora kubera mfise akati kenshi bica bingora nkabura umwanya wo gusenga. Niyumviriye sanga ijambo ry'Imana riko riramubwira ku bubasha, kandi imbere yaho ikimufite ku bubasha yararonka umwanya wo gusenga. Uwo muntu akaza gusenga n'undi mwanya akaza gusenga, mugabo itangiwe kubura ububasha atatangwa no kubura umwanya. Ndibuka nacega mwaza akabaza ati mbega umaze kumara indwi imwe canke zibiri ugwaye uri muhira ngo zibiri gusa ngo amezi aya narayamaze ndi muhira ngo ntava muhira, none ni watuzwe n'iki? Imana yaduze. Yesu nashimye. Ijambo ry'Imana rivuze ngo ubaho kuko rifite ububasha. Umuntu yotungwa no kugira intege nke ngo acagenda kure y'Imana. Birakwiye kwiri ijambo ritugira ku bubasha. Umuntu w'Imana ijambo rikamugira ku bubasha, rikamuhindura. Umuntu w'umugabo rikamuhindura, umukenyezi rikamuhindura, umusore rikamuhindura, umwigeme rikamuhindura, agahindurwa n'ijambo ry'Imana rikamugira ku bubasha. Ejo ndakunda kuganira
nagiye ahantu mu rubanza umuntu aramba agafana ndagasoma hanyuma duhora turaganira cyane amaze ni none ko numva uri kwatera gakora neza umukristo tegomende umukristo Yesu nashimwe cyane acamati egomende umukristo turaganira cyane gati kakwimesha ngo mukozi w'Imana sinarinda muzi nawe nyaranzi ara hantu nagiye mu Rwanda ngo mukozi w'Imana ngo umushatsi ngo ndawutireka neza ngo byangira gafyeri gakeka none nagafyeri gakeka ndamwe tego kwa gafyeri gakeka ati mugabo ku gafyeri gakeka katobutera ubwibone ugutera intege zigutera ibyaha bigutera kuko ijambo ritagize iki ubasha birakwiye ko ijambo ry'Imana ritugira kubasha shengero ry'Imana abatabizi baracanga kwega ijambo ryagize kubasha bakavuga ngo Pentecost iratuboha bega ntibyatuboha aho ijambo ritugira kubasha ijambo rigize kubasha ku muntu ahinduka ukundi utandukanye n'abizi akaba uwundi muntu kuko ijambo ry'Imana ryamugize ko ububasha. Iri jambo rero mbega ryogira ububasha umwaka umwe oya aho urabona Yesu mukoza mu isi byari byaravuzwe uhereye kera cyane mu kanya riko ndasoma mu gitabo cyo guharura ducishe y'amaso gatoyi mudutunge ducishe y'amaso igitabo cyo guharura igice cya 24 ku murongo wa 17 igice cya 24 ku murongo wa 17 igitabo cyo guharura nimero hepfo n'amatrika na 88 ni Bibiliya bigiye kera ducishe amaso rero turabe iri jambo ry'Imana rifite ububasha. Haravuga ngo ndamubona ariko si ubunyene ndamwitegereza ariko nari hafi inyenyeri zokomoka mu nzira ya Yakobo icumu ry'ubugare ritotobekeranya muri Isirayeli ritobekeranye abimo wabo mu mvura idahita rimene umutwe abaseki bose. Urero yari Balamu abwirwa ijambo rimuza ko rivuye ku Mana rya jambo ry'ububasha hari mu gihe baragera mutumye ngo aze kumuvumira Abisirayeli ariko yitegereje Abisirayeli asanga n'abantu ijambo ry'Imana ryagize ku bubasha ijambo ryagize ku bubasha bagahinduka nabo ntibavumika kuko ijambo ryarabahinduye bari ku bubasha. Balamu bitegereje asanga n'ihanga ryiwe kwayo asanga n'abantu b'Imana ijambo ryagize ko ububasha mu gishingo cyo kubavuma acabona ahubwo muri bo mu muryango wabo kwa Yakobo hagiye gukomoka umuntu azobatabara akabaza n'intore umutekano wose uwundi yari Kristo Yesu yakobo azoza. Urabona twabonye ngo ndamubona ngo ariko subu amubona hasigaye imyaka myinshi cyane kugira ngo azoze ariko abirangiwe n'ijambo ry'Imana ijambo rimuza ko mwibanga nkuko nawe ijambo ry'Imana rikuza kuri wewe. Yesu nashimwe mu byiyumviro byawe ijambo ry'Imana rikakuza ko ukumva kukwiye gukora iciza ukumva kukwiye kureka icyaha ukumva kukwiye kwihana ijambo ry'Imana rikakuza. N'aya majambo y'Imana numvise mutima wanje twosangira muri kano kanya ijambo ry'Imana ry'ububasha shengero ry'Imana muri kuno kurangiza umwaka ndetse no mu gutangura umwaka turangiza umwaka ijambo ry'Imana rifite ububasha muri twebwe. Yesu nashimwe bangahe mumva tworangiza umwaka tugatanga ubundi ijambo ry'Imana rifite ububasha. Mana nibahezagiye Mana nibahezagiye turanezerewe cyane